Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko. Ngam kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie Chris. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat tanda ito inlutom asida en Marie Chris? Nakap-apgad met! Dayta ti sindami kadagiti anak ta. Ay, Si kalaang matinagreklamo akasta. talagamot ngamin anaapgad! Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, nang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant. Ilutuan da ka lang aruden iti kanam. Agreklamo ka pa lang. Makapauma. Nagbuntong mo ti panagpataray mo. Amumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan. Kita man nag-traffic. Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayja banda. Kaya't mo amatiliwak kat agmultak iti dakal. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Papanamon nga ay, amumot ajak amot agmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrat dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo ang talaga. Kanayon kayong mitlatan nga agapan. Maumumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing ang mat ngamin Amangan mat no kanayon ka nakakusila. Kasano ajak ko silapan? Kat naglay nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agriring. Apay nga tanga umaw, awag man ang tibwisit a lalaki. Katsong batang ngamin Oh, apay, Dalang damagag. amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langad? Oh, nangig mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na tao? Bukas kay wala Amo ka na na dyan kaya sa tikas to yung klase ato ka. isip. Ang pipigsan na kitin. Agkanta pa'y? Aguray ka man. Mga pangako. Ne, sabi nga nindam mo ti music. Nakadagdaga rin ay ta music. Nagsakit itilapayag ko. Paborito ko ito yung music. Nita, Anong sayat? inon naman. Tamis! Ay no. Oo. Padasam nga ito ti music ko. Papabaan ka dito ilugan. Kasta? Isardang mo nga rod ta bumabaak. Ha? Isardang mo, kunak. Bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan itibiyag mo. Talaga bumabaak. Bastos talaga na ya tao. Imbabanak dito Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti na ito'y alugar. Hello, nanan. Ada ka din ni tatang dita? Da, apay aya. Ibagaman, tao may naksukunan dito ng iba't tiyan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, nanang. Pakibagayo ka ni tatang, tao may naksukunan. Sige. Ibagakan ko na. Agyamanak, nanang. Nagapa kayo kanila kay mo? Wen kunak lang arudan, tatang. Ulit-ulitan nyo pa lang matadamagan.
Ay, manon na tawon nga gasawa kayo. Ang maging gaita. Saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagrigat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Ha? Di mo pala mo akumpasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amay na? Ala, aglugan kan iti tricycle. Ta itulod kan ije balayaw. Daddy, apay ngay. Awan matlangan niya mami. Tsaka mo ah. Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawid iti malam. At ang amin na panan na. Ay. Ne. Ha? Daddy, adan ni mami. Intulod ni lolo. Huwag ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowen, anak ko. Ha? Lolo? Apay asikatin nang itulod ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi ka pa'y. Ay, sana na. Ururayan nak ni nanang mo ije balay. Saan ang makapanganday jay? No saan nakakalangan amangan? Lolo, dito'y kapay lang balay. Kwa apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayon tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige lolo, ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun Adun tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Ket, anya ter aramidem. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanen. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Ay, saan, anak ko? Mabisin kamin kan ni ading ko. Dangag mo. Mabisinan dagita anak mo. Sa anak nga agluto. Ket, anya nga iti ka dagita anak mo. Makaamukan Sikan ati agluto, daddy. Mapantag buya iti TV, Rowen. Bay ang mga agluto ni Dadim. Umay ka na. Sana bali, nalaing nga agluto ni Dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinaglutok. Tamok nga uyawin ng tumanan ti ilutok. Makapagsarita tangarod iti husto. Uwen anya ayat ti bagam. Ay na, friend, diyan amin nakautangan ta, agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wen, kat na ibagala kanyak, amano abulanan asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano? Nagadumat nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat diyan ngay sweldo ni Aldrin. Kukwa na laang mo. Jak daw dawatan. Taaga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga rod ti ibagak ijay nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam ita abulan. Ay na. Pangalaak ngay nga ta iti kasta agatad. Ay na, kayat ko da ito inluto ni daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka itinatan. Natang pailaang detayin lutok. Angam kitamet. Kayat dagiti anak ta. Wanan, nalaing kan nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng, no saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa'y lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne. Abay, di matrabahom ti agluto. Saanan tas si kalangan ti para luto dito balay. Agin lalaing kamot. Saan na kami ka di nga itulod iti balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak. Masadutak nga drive. Unay kamutan. Kasadut mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mat Ay, sadut. Sadut ka talaga. Sige, ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale.
Adumot ka ti tricycle a pagluganan mi. Saan da ka kasapulan? Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisak, nanang. Ngam di namot kayat. Maturog ka nulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jack ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kami. Kat manmano kami nga agapa. Nagtali na ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kan kwa na. Iso abay-bay akmot nga ramidan na ti kayat na. Isukat nga ado ti agsisina nga agasawa gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang. Maumuma akon iti kasjay nga ugali na. Naungat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isu akas jay ti ugali na. Anya anaungot. Iso ati naungot. Napatag ngamin kadagiti lalaki ti pride da. Nubadbad da kamon ti pride da. Ay, saan da kayat dayta? Ay natatang, awan kanyak ti biddot. Ni Aldrin ti ayan ti biddot. Nuan yaman ti pagkapsutan ti maysa. Isumat ko matisulnitan ti maysa. Takasta ti agasawa. Agtinulong kayo. Tamay maysa kayo kat ngarud itan. Friend, nakabayad akong iti utang ko. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Ay, noumay agsingir dito dyan nakautangan ta. Ibagam nga awanak Awan ka di ti pagbayad mo. Pangalak nga iti 15,000. Apay ngamin nga inurnong mo ti utang mo. Wen nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Amom no asino ti makatulong kan ka. Asino? Ibagam man, tao masidagak kan kwa na. Nilakay mo Nilakay ko? Ay, anya kamutan, friend. Amumot akanayon ti panagapami. Kat asino ngay kumati sa bali at tumulong kan ka. No saan nga iso? Daddy, dandanitan makaluto. Sigurado ang magustuhan ni Mami no sumangpat. Una, naimas da ito inluto ta asidain ko naman. Naimas ti panaglutom, Daddy. Isu amanipod ita. Si kanti para luto dito'y balay. Ha? Adan ni Mami? Mami! Nakaluto kayon? Maangot ko Ay na, makapabisin. Wan, Mami. Nakaluto kami kan ni Daddy. Iso amangan tayon, tapno maramanam ti inluto mi kini Rowan. Ay, nakaluto kayon nga agpaiso. Angam nakawarwaramat to'y kusina. Hoy, Aldrin kunam siguro asyak ti mangyurnos kadag iti waram. Hoy, nabambanugak. Diyak kaya ti aglinis. Agungat ka manan. Taasino kumatinam na maam amang yurnos kadag ito'y waram, ha? Tapno ibagakken ka, Aldrin. Diyak kayat amaturog, asaan naisimpa ti kusina. Mari Chris, kanayon tamatan nga agapan. Saan tan samatan nga kingkin na awatan na talaga. Talaga asaanan. Anya ka diti kayat mga ramidag. Tapno agbaliw ti kasta at ratong kanyak. Kanayon na kapapabainan. Ipakpakitam nga awan respetom kanyak kasasawam. Pakawanan nak nga rod. No adaman mararamidak asan anasayat kan ka. Sikamat ngamin. Di nakpay amo nga asikaswan. Kasla agung unget kalatan kanyak. Nga uray anya ti aramidak. Awan pa'y aprisyaram. Kasano na ibagam dayta? No agluto sika kumamat ti agi urnos ije kusina. Sana day ta agung unget ti aramidam. Tamasaktanak mat. Ammom matgayam ti masaktan. Tapna ammom, idi pa'y lang asaksaktam matiriknak. Agpin na kamantang roden. Bakit? Pakawanan ka,
tapakawanan nakmet. Pasensya no nasaktak tiriknam. Sorry, bakit? O anya, nakaluto kayon ka ni Dadim? Un, mami. O sige, tay sagana kong tilamisaan. Inkaayaban mo ni ading mo. Makiay-ayam ijerwar kat. Un, mami. La, 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 la. Oh, bakit? Ramanam da ito inluto mi kini Rowin. Wen, amok anaimas day tayin lutom, lakay. Pasensya ka na. Aduman ang tiwara dito yung kusina. Kastoy nga min no aglut-luto ak. Ala, siya kung ti makaam mo amang iurnos. Aywan gayam. Nadamot babae nga imay dito'y balay itay awang ka. Ah. Agsingsingir. Pudno ka di nga dautang mo akin simil. Ha? Apay ngay may nagsingir dito balay. Kunakmat ngagsarita kami dya opisina. Bakit? Pag tinulungan ta dagiti dumtang a problema iti pamilyata. Isu asan arumba nga isekretom kanyak dahita. Matulungan nak nga rod nga agbayad. Apay kit din asaan? Sigamat ngamin. Di mo imbagbaga kanyak. Ay, agyaman nak no kasta. Lakay. Dito'y ko ana amiris, adag iti agasawa katrumba nga agsarita iti nasayaat. Tapno mapagsaritaan dadag iti pakasaknan iti pamilyada. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marie Chris. Pagayam Marie Chris, pudno day ta kinunam. Dagiti agasawa, no adda ko maproblema ket pagsaritaan da iti nasayaat. No kasta amin dagiti agasawa, maliklikan ti saan a panagkinaawatan. Ken, ti panagsina. Bueno papagayam, ikanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matriksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.